Muraho mwegere hino tuganire. Amwe mu mabanga Karundura yuko FIFA yamamaje ibirango bya kampani Yashakaga Guhisha. Kuri ubu abantu benshi twigura ko gukoresha akayabo k'amafaranga menshi mu kwamamaza aribyo bituma ibirango byacu kugeza ku mazina ya kampani zacu ahinduka ikimenya bose. Ubwa ya nkuru yabaye kimomo cyagashakamba umuzigaba ibwera mvura bwa kinihira mu kabagari asaga umwaka w'1500 ahubwo ashize amanga ibyo nkuru y'umuhungu wa Ndahiro cyamatare bari bahungishirijwe Ikirango cya Sosiyete. Ariko se byagenda bite cyangwa byakira ute uramutse ndetse ugahamirizwa ko rwose ibirango byabujijwe kugaragara mu gikombe cy'isi cya FIFA kugeza gupfuka buri kantu gashushanyijeho igisa nabyo aribyo uyu munsi bikomeje kuvugisha isi yose kurusha bahaye impuzamashyirahamwe murundo wa miliyoni 100 ngo abafatanya bikorwa mu buryo bwemewe. Muri documentaire rwose twiniguye dushaka ibimenyetso n'ibisigaratongo kugira ngo tugufashe gutendera ibirari intambara y'ubucuruzi karabutaka ikomeje kubera mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2026 hagati ya FIFA na sosiyete zirimo Levi's, Heinz, Big, Nike na Adidas. Turaza kurebera hamwe impamvu FIFA yishe ibirango bimwe n'uburyo aya masosiyete yahinduye iyo mbogamizi muri yo kwamamaza n'impamvu abantu bose batangiye kuvuga ko byari bikwiye kutagaragara. Turaza no gusobanukirwa n'icyo abahanga mu byamamaza bita stress and effect na ambush marketing, uburyo Nike na Adidas bari kugundagurana bimwe byasinze uri hasi n'induri hejuru, byose bigamije kwigarurira imitima y'abafana binyuze mu matangazo akosha ibya mirenge yo ku ntenyo mwumva, ndetse n'impamvu rimwe na rimwe ikintu kibujijwe aricyo kirushaho kurura abantu. Tubahaye ikaze. Mbere yuko twanzika ndashaka ngo ubanze utekereza aka kantu. Tekereza ko hari amakampani yishyura akayabo ka miliyoni zirenga 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo izina ryayo rigaragare mu bikorwa bihuruza imbaga nk'igikombe cy'isi. Ariko hakaba hari n'izindi kampani zatanze n'iripfumuye zigaterera hagati mu ryinyo, ariko kuri ingingo yo kwamamaza zikaba arizo zikuvugwa cyane. Ni gute ibyo bishoboka? Muri iki gikombe cy'isi cya 2026 abantu benshi batekerezaga ko inkuru zizavugwa cyane ndetse zikarara imitwe y'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi zizaba ari zigaruka ku buke, ubwiza n'ubudasa bw'ibitego byatsinzwe, umusaruro w'amakipe akomeye n'ibyamamare nka Lionel Messi, Kylian Mbappe cyangwa Yamamaje. Ariko imikino yagendaga iba hari indi ntambara itari iri kubera mu kibuga yatangiye gukurura amaso y'isi yose. Intambara hagati ya FIFA n'ibirango by'amakampani akomeye ku isi, ayo ni Levi's, Heinz na Beats. Igiteye kwibaza n'amatsiko adasanzwe nkamwe ubushakashatsi bw'icyasongoye ihwa nuko ibyo birango by'aya masosiyete atari n'abaterankunga ba FIFA yewe rwose ngo nacyo na kimwe kibahuza. Nyamara amazina y'iyi sosiyete akomeje kuvugwa cyane kurusha nyinshi muri kampani zari zishyuye amafaranga y'umurengera kugira ngo zigaragare ku byapa n'ibirango by'irushanwa. Ibi byose byatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanze yitwa Reva Stadium. Imwe muri stade zakira imikino y'igikombe cy'isi. Abafana bahageze basanze icyapa kinini cya Reva cyari kimaze imyaka 100 kiri kuri iyo stade kitagaragara, cyari gitwikiriwe n'umwenda munini w'umweru. Abenshi bibajije bati kuki FIFA yeshe iki cyapa? Mu kibuga imbere naho byaruko amacupa ya Heinz yari yatwikirijwe ibitambaro by'umukara, ndetse na Jamal Musiala ukinira ikipe y'igihugu y'Ubudage yafashwe na kamera mbere y'umukino yambaye maske zikorwa na Beats, ariko ikirango cyazo cyari cyashyizweho scotch. Byasaga nkaho FIFA yashakaga ko aya mazina y'iyi kampani atavuga muri iri rushanwa. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Kubera iki? Ese FIFA yari ifitanye ikibazo na Levi's, Heinz cyangwa Beats? Igisubizo ni oya. Mu by'ukuri FIFA yari irimo kurengera amafaranga y'abaterankunga bayo. Iyo sosiyete ibaye umuterankunga w'igikombe cy'isi wemewe yishyura amafaranga ashobora kugera kuri miliyoni nyinshi z'amadolari. Ayo mafaranga ayo uburenganzira bwihariye bwo kwiyamamaza no kwihuza n'iyo mikino. Ni ukuvuga ko niba Adidas, Coca-Cola cyangwa Visa byatanze ayo mafaranga, FIFA igomba kubirinda kugira ngo andi masosiyete atabona uko yamamazwa ku buntu. Niyo mpamvu FIFA ifite itsinda ry'amategeko akomeye azwi nka Clean Stadium Policy. Ayo mategeko ategeka ko ibirango byose bitari by'abaterankunga bemewe bikurwaho cyangwa bigapfundikirwa, ndetse n'amazina ya stade ashobora guhindurwa by'agateganyo. Niyo mpamvu Levi's Stadium yahinduwe San Francisco Bay Area Stadium. Niyo mpamvu ibirango bya Heinz byatwikiriwe. Niyo mpamvu kandi na Beats itigeze yemererwa kugaragara. Ku ruhande rwa FIFA ibyo byari kurengera amasezerano y'ubucuruzi, ariko hari ikintu kimwe batahise babona. Kugerageza guhisha ibyo birango nibwo biratangiye kumenyekanisha kurushaho. Abafana batangiye gufata amafoto y'ibyo birango byapfundikiwe. Abanyamakuru kugeza no kuri njye biri hano i Kigali batangiye kwikoraho inkuru. Ku mbuga nkoranyambaga abantu batangira kubaza bati niki FIFA iri kugerageza guhisha? Mu kanya gato isi yose yaratangiye kuvuga ku birango FIFA yashakaga ko bitagaragara. Mu buryo butunguranye igikorwa cyo kubihisha cyari kimaze kubihindura inkuru ikomeye kurusha imikino imwe n'imwe yakinwaga. Ariko ibyo byari intangiriro gusa, kuko ibyo Levi's, Heinz na Beats bakoze nyuma yaho nibyo byahinduye amategeko yose yo kwamamaza, bigasiga abahanga mu bucuruzi bibaza niba koko amafaranga menshi ari yatsinda cyangwa niba ubwenge bushobora kurusha miliyoni z'amadolari.
none ubwo mumaze kumva n'imvano y'ibi, reka mu gice gikurikira turebere hamwe uburyo ayo masosiyete yafashe FIFA yatekerezaga ko ari igihano bakagihinduramo intsinzi idasanzwe binyuze mu mayeri azwi nka ambush marketing na stress and effect ngo twabikomejeho ku musogongero. Hari ibintu bibiri abahanga mu kwamamaza bavuga ko bitagomba gukorwa. Cya mbere ni ukwemerera abo muhanganye kwigarura ikiganiro icyo ari cyose mu birori cyangwa mu bindi bikorwa wamamajemo. Icya kabiri ni ukugerageza guhisha ikintu abantu batari banitayeho, kuko akenshi ukimara kukibabuza nibwo bose batangira kukireba, kandi nicyo cyabaye kuri FIFA. Nyuma yo gupfuka ibirango bya Levi's, Hanes na Beats, FIFA yatekerezaga ko izaba ibikuye mu maso y'abafana, ariko ibyo yakoze byabaye ikindi kibazo. Abantu batangiye kwibaza bati niki kiri munsi y'uriya mwenda, kuki icupa rya Hanes ryapfundikiwe, kuki Moisara yambaye kasike zifunzeho masking tape mu buryo nge nawe twemeranya ko ari incuri, aho kugira ngo ibyo birango bisibwe mu mitwe y'abafana nk'uko byifuzwaga, ahubwo rwose byabaye ibyo biganza ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo nibyo abahanga bita stress and effect. Iri zina rikomoka ku muhanzikazi Barbara Streisand. Mu myaka yashize igeze kugerageza gukuraho amafoto y'inzu ye yashyizwe kuri interineti, ahubwo abantu batangiye kwishakisha kurushaho. Amafoto Yashakaga Guhisha niyo yaje kurebwa n'abantu benshi kurusha mbere. Ni nako byagendekeye mu kugerageza guhisha ibirango yabihaye kwamamara bitari yarigeze bitekerezaho, ariko inkuru ntiyarangiriye aho, kuko ayo masosiyete yari amahirwe adasanzwe. Levi's niyo yabanje kubibona, ntacyo yavuze ngo ihangane na FIFA, ahubwo yasohoye ifoto y'ikirango cyayo gitwikiriwe n'umwenda w'umukara, bazishyiraho ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bworoheje turusaku bwumvikanaga kugeza ku ntera ndende. Mu masaha make gusa iyo foto yakwirakwiriye ku isi yose. Video imwe ya TikTok yerekanaga ikirango cya Levi's yapfundikiwe yarebwe n'abarenga miliyoni 9. Abantu bose batangira kuvuga ku kirango fashaka ko batabona. Ntiyagarukiye aho, yafashe cya kirango gitwikiriye n'umwenda igihindura igice cy'ubukangurambaga bwabo. Amaduka yayo yo mu mijyi nka London, Paris, Berry, Milani, Hong Kong, Brazil na Mexique yatangiye kugaragaza iyo logo ipfundikiye. Cyari igihano cyahindutse ubukangurambaga ibizwi nka Public Relation Campaign mu ndimi z'amahanga, byamamarije Levi's ku isi yose. Na Hanes nayo ntiyicaye, aho kwinubira ko icupa ryayo ryapfundikiwe yahise ikora icupa ridasanzwe ridafite ikirango, irishyira ku isoko nk'ikigereranyo cyihariye. Abantu bararikunda kuko ryari rifite amateka. Beats yo yarushijeho gutungura benshi. Ifoto ya Jamal Moisara yambaye kasike ifunzeho scotch yashyirwa ku mbuga nkoranyambaga za Beats. Bashyizeho amagambo make, abantu bose batangira gukeka icyo bashaka kuvuga. Hashize iminsi mike Beats yishura ko aba yari amatangazo y'ubwoko bushya bwa kasike yari itarigeze yerekana mbere. Mu yandi magambo, FIFA yari imaze gufasha Beats kumurika igicuruzwa gishya ku buntu. Ibyo byose nibyo byerekanye imbaraga z'ubundi buryo bwo kwamamazwa buzi nka ambush marketing. Nubwo sosiyete itari umuterankunga w'ibirori yinjira mu biganiro byayo ikigarurira abantu itishyuye amafaranga y'ubufatanye, ntiba ifite uburenganzira bwo gukoresha ikirango cya FIFA cyangwa izina ry'igikombe cy'isi, ariko ikora ku buryo abantu bose bihuza n'icyo gikorwa. Niyo mpamvu bavuga ko mu kwamamaza atari buri gihe amafaranga atsinda. Rimwe na rimwe igitekerezo kimwe kiza kirusha agaciro miliyoni z'amadolari, mu gihe bamwe bishyura amafaranga menshi kugira ngo bagaragare ku byapa byo ku kibuga. Levi's, Hanes na Beats bo bari bamaze kwigarura ibiganiro byo kuri interineti yose. Mu buryo butunguranye FIFA yari yahindutse umufatanyabikorwa utabizi ubukangurambaga bw'ayo masosiyete, ariko hagati aho hari n'intambara yari irimo gukaza umurego. Intambara y'ibirango bibiri bimaze imyaka myinshi bihanganye ku isoko rya siporo, Nike na Adidas. Aho ntabwo bari bahanganiye gusa kwamamara, bari bahanganiye kugurisha byinshi, kwigarura imitima y'abafana no kwerekana uwari umwami nyakuri ubucuruzi bwa ruhago. Mu gihe Levi's, Hanes na Beats baramaze kwigarura ibiganiro by'abafana batabaye baterankunga ba FIFA, hari n'intambara irimo kubera imbere y'amaso y'isi yose. Iyi yo ntiyari yababujijwe bashaka kwitwa abandi ku gatuza, ahubwo yari ibihangange bibiri bimaze imyaka irenga igice cy'ikinyejana bihatanira ubutegetsi yose ya ruhago, Nike na Adidas. Buri gikombe cy'isi kiba ari nk'intambara y'ubucuruzi kuri aya masosiyete. Ntabwo bashaka gusa ko amakipe yabo atsinda. Ibi ni ibifi binini bishaka kugurisha imyenda myinshi, inkweto nyinshi no kwigarura umutima w'umufana wese ureba umupira, kuko iyi gikombe cy'isi cyatangiye ntabwo ari amakipe gusa ahatana, n'ibirango by'amasosiyete rutura birahangana. Mbere y'uko irushanwa ritangira, Nike yasohoye amashusho y'itangazo ryamamaza rikomeye yise Live the Script. Ryari ririmo ibyamamare nka Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Vinicius Junior ndetse n'umukinnyi wa basketball LeBron James. Ryari nk'itangazo risanzwe, ryari rimeze nka filime ya Hollywood. Inkuru, amashusho, indirimbo n'ikoranabuhanga byose byari ku rwego rwo hejuru. Ariko Adidas nayo ntiyareberaga, yasohora icyo yise ngo Backyard Legends. Muri ryo hagaragaramo Lionel Messi, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Zinedine Zidane ndetse n'uwahoze ari kapiteni y'Ubwongereza David Beckham. Bahinduwe hifashishijwe ubwenge buhangana. Bwari mu butumwa bwibutsaga abantu aho inzozi za ruhago zitangirira, ku kibuga cyo mu rugo mu mukungugu, mu bana bakinana umupira batitaye ku nkweto bambaye. Byari amatangazo abiri atandukanye. Nike yibanze ku guhindura amateka, Adidas yo yibanda ku gusubira ku nkomoko ya ruhago. Ariko ikibazo cyari kimwe, ninde wari gutsinda?
mu masaha make nyuma yo gusohoka abantu batangiye kubara imibare ku rubuga rwa YouTube. Live the Script ya Nike yakusanyije miliyoni nyinshi z'abayirebye mu gihe cyo cyane. Irusha kure ya Adidas byagaragaraga nkaho Nike ari iri imbere, ariko kwamamaza si imibare yo kuri YouTube gusa, ni n'ibibera hanze ya internet. Mu mujyi wa New York urugamba rwari rwafashe indi ntera. Adidas yari yahinduye amaduka yayo nk'ari kimwe mu bibuga by'igikombe cy'isi. Amaduka yari yuzuyemo imyenda y'amayikipe, ibendera ry'amarushanwa n'ibikorwa byakururaga abafana. Ahantu hose wajyaga wabonaga ko igikombe cy'isi cyageze. Nike nayo yari ihari, ariko icyo gihe yari ikomeje kwishimira intsinzi ikipe ya New York Knicks yari yegukanye NBA nayo nyuma y'imyaka nyagatekeri. Iyi nayo tuzayigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ibi rero bituma ibikorwa byayo birebana n'igikombe cy'isi bitagaragara cyane nk'ibya mukeba wayo. Ndetse no ku mibare yo kugurisha, Adidas yatangiye kugaragaza ko iri imbere. Ubushakashatsi bwakozwe mu kwezi kwa Gicurasi bwerekanye ko kugira imyambaro ya Adidas byazamutse hafi ya 70% ugereranyije n'umwaka ushize. Abantu benshi baguraga cyane imyenda y'amayikipe yaterwa inkunga na Adidas. No mu maduka yo muri Amerika umubare wagendaga wiyongera kurusha Nike. Ariko se ibyo bivuze ko Nike yari yatsinzwe? Oya, haraho Nike yari ikomeje kwerekana ubukana bwayo mu kibuga. Ubusesenguzi bwagaragaje ko abakinnyi benshi babanje mu mukino w'igikombe cy'isi bari bambaye inkweto za Nike kurusha izandi masosiyete. Abakinnyi bakomeye nka Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior na Robert bakomeje kuba isura ya Nike, mu gihe Adidas nayo yari ifite Lionel Messi, Jude Bellingham, Lamine Yamal na Florian Wirtz. Yari nk'intambara itagira uruhande rworoshye. Buri sosiyete yari ifite irushindi, imwe ikigarura internet, indi ikigarura amaduka, imwe ikagira amashusho arebwa na miliyoni, indi ikagurisha imyenda kurusha uko byari byitezwe. Ariko hagati y'uru rugamba rwose hari isomo rikomeye ryagaragaraga mu kwamamaza kw'iki gihe. Gutsinda ntibivuze gusa kwishyura amafaranga menshi, bisaba gukora ikintu abantu bazaganiraho, ikintu bazasangiza inshuti, ikintu bazibuka n'irushanwa nirirangira. Ko mu gihe umukino urangira nyuma y'iminota 90, inkuru nziza yo kwamamaza ishobora kumara imyaka ivuga. Kandi niyo mpamvu nubwo amayikipe azagira igikombe kimwe gusa, ku ruhande rw'ubucuruzi no kwamamaza urugamba nyarwo ruzakomeza na nyuma y'uko igikombe cy'isi gitashye. Ntibagirwe gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu, like, share, comment na subscribe. Yendi Joyce Gakumba.